Sige nga raw, badaw. Agan anad ka ah. Wento yan. Nusumang pwedak, adon taon ti kwartak. Kun adon taon ti pasarabuking ka. Hey, hey, kaadum ti pasalubong mo kanyak, badaw. Tapno adday pasikat ko kadamari ba nang kan marikwanang. Why, dandanan ti panagawid ko to yan. Sige nga raw, badaw. Urayat ti panagawid mo. Bye-bye. I love you. Yes. Adun to ti pasalubong ni badung ko kanyak. Ayaws. Umapal to kanyak damari banang kan marikwanang. Ay! Marituyang, sa dino tinapanan ni Kabadong, tamano abulan adimi nakikita. Wen nga rod, maray. Napanan na aya. Si Muraut iti gayem na a foreigner. Iso ti mangigiya ijay foreigner iti sa dinuman apapanan na ijay Pangasinan. Ha? Apay, ammo ni badong mo ti pasikot-sikot ijay Pangasinan, ta iso ti mangigiya iti dayta a foreigner? Wen nga rod kaano nagbalin agayem na dayta a foreigner? Ay sos, nalaing ni badung kaw, saan nyo atagibasitan? No sumangpag, adun tao ti pasalubong kaw. Kas kuma iti anya. Ado ah? Ay, ikan na kaminto ah. Depende ah. No nasaya at kayo kanya, ikan kayaw. Kas kumano pag meriendaan dak iti libre. Libre a merienda? Anya ti makunam, marikwanang. Apay, anya a merienda ti kayat mo, Marituyang. Dayta kanginaan at tinapay marikwanang. Kalm dayta chocolate drink. Ken nayuna mong itilungganisa. Ken one try nga itlaw. Tay jumbo ah. Ay, sanahan. Kukwam laang tapasalubong mo. Saan ko pagtatakunan? Sika maribanang no ilibrem ni Marituyang. Ay, awan kwartak. Sige, kukwamlatan ti pasalubong mo, Marituyang. Amangan no dakdakkel pa'y tigastusak kan ka iti merienda, ngem iti kunam nga ited mo a pasalubong. Ha? Kukwam laang ti pasalubong mo, Marituyang. Saan mi apagan anaw? Angel, sa dino tinapanan ni Tata Badaw, papaadyak makikita. Di ko alam. Saan ko nakasarsarita ni Pare Badong sakbay anang pukaw? Sa dino nga tangagpay so tinapnapanan na. Nagabrood samay. Pwede. Ay kat, adun to nga ti kwarta na into nagbalik bayan. Siguro Apay ngay, aditay na damdamag, hindi nag-apply. Mga nuin sikreto na. Sabagay mga tananggal. Nalinay mo't siguro tinapawi. Pag isotiyo umay ko kaanakan, naimas ti si Dan. Ay, rabi imanan. Kat agmay-may sa akmanan. Ay, kailiw ko ni badung kaw. Ha? Ada tao? Ni nga tabadaw? Badaw? Adakan? Wentiyeng, idikin. Malaumay ka, umunag ka. Sapay na gano tawit na. Iditipis si libing kiking kay tiyeng. Na, apaya kasta ti saom. Naatake ka kaday? Uno adda ka din diferensya ti dilam. Uno amangan mag no adan diferensya ti utag mau badaw. Iso akasta itan ti panagbalbalikas mau. Imem tiyeng. Inserinek ti GMK. Ngigsi iti isling. Anya, insuro na katigay mo nga agsaw iti islang? Islang nga rodeta sa aom? Wentiyeng. Kasta ti islang? Islang dayta? Hey, nibinigit. Nabannog ka? Malagi na nakangaraw. Ay, nagado ti awit mo pa daw. Na, oy, pa daw.
Nagilad ka mulat ka di tasupan. Nagurukan? Mala, maturog ka lang arudeng. Tamo ka na banog ka. Takal-kalak man, dagitiin sangpad mo. Kitaag dagiti pasalubong mo. Nagtiti ka pa. Apag iso ang nagtimplaak. Nalamag, iso nga kapikan. Anya ngay kano dagita pasalubong ngayon sangpo mo ba dong? Bagaw, asayn, tuyaw, pusit, sukati, lukaw, bawang, sibuyas, kanarmang. Kundi pasalubong ka pa'y mga raw no kasta mulaang, di orayawan. Gemen ke, tide. Hindi gidi reklimim. Anya ti kunam, agsao ka man itilimpyaw. Hawi badawng, di ka mangibabay na. Saan akasta ti panagsasaom di tarwar? Agsao ka itilimpyaw. Di mo ipakatais lang kampay idi asawm. Di ka mangibabay. Rimwirik minlingin. Ditikin. Hawi badawng, di ka pumanaw. Agsarsari tatapay lang. Di ka pa'y katagyaman taada pasalubong mo. Wen nga rod imbag lang nga abastuyo. Jak kayat tikas jay apasalubong. Jay kumamot imported Amangan mo't no inikantay gayam na a foreigner iti dollar. Ay, wan nga agpaysaw, maray. Awam mo imbagbagan Alakit din, Marituyang. Ingka mga la iti pusit mo, taparamananda kami. Wan, maray, uray gatangak no isaw. Uray siyak gatangak latan, Maray. Ay kitun ngam saan kun apabayadan. Ikang kayulatan iti pangramanan nyaw. Pirinteg! Kwirig! Imiyik min! Ha? Pare Badong? Wen! Sik! Anggal, anda ka di matlaw mo kini Tata Badao. Ada, agkisiw samad. Ay, Tata Badao, kumusta kan? Nabaya ka di ka nakitkita. Napnapan ang paray. Simbritik itigim kyung imirikiri. Ha? Iso akas tatisam. Tasimurot kay tigayam mo nga Amerikana. Kistingirig! Kwirig! Agis lang ka iti kunam. Naglakaday taga aramidan. Pare Badong? Nulitra di panagbalikas mo. Ay, nusak ba? Liter A. Denggam. Para Badang? Nagalas taas lang ma. Agraraman ka nga agas lang. Sige! Tinigilis tisling Sige tigirimin. Sakmay, no litra ikan ka, Tata Badao. Kat litra amat kini ang kalinteng. Sakmay, litra O. Aw, ganyaw. Sige. Do kayo do. Ugrurumon ko yung. Sus. Ugun luluong ko yung uguslong. Naa. Nee. Mudong ko yung ungkol. Kuslog bulo do to nukustoy ti punugso Mayat. Kurag. Mayat na kasta pa nagsaam. Nagpantas. Nigilis. Mayat para Badang. Agkakanaawatan tayamat gayam. Anggail, kundi islang ni Tata Badao. Saan mo takas di ti islang? Trip na garod ka di bayam. Unay ni Tata Badao. Sa bagay, awan mo't dakas na. Uy, awan dakas na. Uray kas dyan pa nagbalbalikas na. Tawan mo't madingar aramidin na. Saan nga ta marigatan tingiwat na no, agsaw? Marigatan unusan, awan bibiyang mo. Bay-bay amlatan. Awan bibiyang tayo. Nang runa, ta saan mo't ada tayo, timang pakpakan kan kwa na. No nga do ti manguyaw kan kwa na. Saan ta naparikot dita? Kasta nga ruti kayat napanagsaw. Di bayam, ta day ta ti pakaragsakan na. Aya,
Kasta ti panagsao ni Kabadong. Saan pa'y nga min ngayon may dito tersinak kat? Isu adyak pa'y nakasarita. Ay, oray siyak, Mare. Ang kasta tinakunakanyak ni Inteng. Islang a litra I kano ti panagsao ni Pari Badong. Kasano na ita? Kastoy, Mare. Denggam taikan ka iti sampel. Ah, Nagpintis ken, Mary Queening. napintasa. Naawatan mo't gayam, Mare. Kasta nga agsao ni Kabadong. Na apay kanumat. Insuro nga rod kanutay gayam na a foreigner nga agis lang. Na kasta ayat islang. Ay una yan ni Kabadong takas lagraraman. Kasta nga rod ti islang ni Kabadong. Angam kuna ni Inteng, awan parikot iti dayta. Wen anya kumangay ti parikot iti dayta. Kasta nga rod ti kayat na. Angam, saan nga ta amabain akas jay ti panagsauna? Addaken ko na daytan Ay, marikwanang. Dataman mo ti agis lang. Tuladen taman ti islang ni Pari Badong. Ay uwan amare. Gimeting kemiten iti lekek. Isiin, Mary. Imetingak itilekem. Lingganisa kan itleg. Ay yan. Mayat amare. Kastuyan ti panagsauta. Ay, mayet itilage. Anyan. Good morning, Pari Badong. Nakatugaw ka mat dito'y paraangan yaw. Igpipiinitik, piri. Ipikidi. Ha? Nay, agpiwis ka mat tan, para. Igpiwis mi tisisimin, piri. Ah. Isling tisik, piri. Ay, inka nagpadoktor, pare. Ang mga nuadan diferensya tadilam. Wano saan? Ang mga nuag mauyong kan. Sige, ditakan. Ay, delikado. Ay, awanan. Ag mauyong san ni Pari Badong. Ni Badong kumuteng ti pagsasaritaan dagiti kabarangayan, Maray. Kat, anya ngay nga raw, isumot nga raw ti istaring ita. Agasem ngay nga may takon di islang. Dayjay tumot abadaong, taipilit na ti kasjay asauna. Siyak ti mababain. Bayam kadilatan, Maray. Tutal, awan mo't madingar aramiden na itipada na tao. Ngem mababain na nga rudaon, ibagbagada nga agraraman. Naimbag kumano saan amaidanon kanyak dagiti sasawon dakin ni Badong. Siyempre, masaktanak mo't amaray. Taasawa laka nga rod ni Badong. Maawatan ka, Maray. Ala, kasarita manan ni Badong mau. Ibaga masaanan nga agis islang. Ibagbagada paikit din nga aguyong. Un nga rod, Maray. Hay, marurudak ka dagita at tao. Ako namlan asino da. Ay nga saan mo idan nga ikan kanaw, Maray? Marurudak nga main, Maray. Ti solusyon dita, ibagam ka ni Kabadong, tasaanan nga agis islang. Tasarsarita, undan itiliklikodan na, nga uray si kapayon kat mairamraman. Un nga rod, Maray. Bayam, kasaritak manan ni Badong kaw. Nangag mo ka day timbagak badaw. Adikan kundi islang ta nakababay naun. Nangag mo ka day timbagak badaw. Maawatam ka day badaw. Nangag mo ka day timbagak badaw. Kaya't mo ka day tapigpig sa akpay tagsaw. Di kinigsisi, tiyeng. Inikay. Nita, Inikay manin. Timis kami na tiyeng. di ka kadipay aglimpyaw, badaw. Ayan nantay irgan ditaw. Ergan? Anya, limpyo kan. Ay, wento yan. Limpyo account. Limpyo account. Ay, wad paray. Ay, nagnervyosa. Isuatin marayag. Nagkamangak dito balayaw.
Ay, apay ngay paray. Nay, apay ang nagdanag ka, pari Badong. Ket no kamatin nakmitin iti Ergan. Ergan, Uwan maray. Ay, apay ngamin aya. Kuna na nga glimpyo akanaon. Asaan akong nga agis islang. ha? Uwan niya. Nagsublimot ton tinormal a panagsaom, pari Badong. Na. Apay ngay abinaliwam ti panagsaom pare. Kino nagmayat ti islang mo. Mayat paray. Nagmayat to pay. Kanan niya kumati parikot ni tuyang mo ngay. No, agis lang ka. Mangibabay na kano paray. Ay, kasano nga men? Ibagbagadan nga agmauyong ka, pare. Ay, nusak paray. Awan parikot ti panagislang mo. Di uray itong palbiag mo nga agis-islang ka. Man, ano ngay kuma? Paray. Amom, pari Badong, mabain nga men ni Marituyang. Gapo ta ibagbaga dagiti tao nga agraraman ka. Ken agmauyong kan. Ay, dagita kabin at tataaw. Saan at tibiyag na ti pakibiyangan da? Andiyan pakasik nanda ka ni pare Badong ko. Awan mo't parikot nga ure agislang islang. Oh. Ay, kasanon nga itirik na ni Marituyang. Iso ti mababain. Ay, awan mo la tirumbang apagbainan na. Ala, pari Badong, nasaya at matno inormal mon ti panagsaom. Di kan kundi islang, tapno agkin naawatan kayo kan ni Marituyang. Kapanam, Tata Badong. Ay, agawid akong guaraw. Nay. Sika ngay. Kapanam. Saanin nga islang tisaom? Ay, saanay. Namiris ko, may mayat mo't lang no normal. Kin marigata na. No kasta nga islang ako araw. Unya raw, kasla kag piways. Kin pakaibabay nak magayan ti panagis-islang ka. Nituyang ka, ti adada mababay. Ibagbagada nga rin na atake kan, Tata Badong. Ibagbagada pa nga agraraman ka. Saan laday ta? Adupay ti ibagbagada. Ay, unya raw. Kat may mayat mo't lang no agsao ka iti normal. Nalaklaka ti agbalikas. Ngamin, no kundi islang ka. Kasla ka lab normal. Wan ko araw. Normal lang, ti panagsaop. Saan ako, ngagisislang. Umay kanta mangan taba daw. Naimas ti sidaan ta. Bulong ti kamutay, ken tinuno at tilapia. Na, nagimasin tuya. Una, at damot tay pasalubong ko abugoong apangisawsawan ta. Ay, kito na, nagimasin. Nasaya at tasaan kan akun di islang ba daw? Wain, saan ang tuyang? Ang mga no'y paturong mo kanyak ti Ergan. Dili ka daw. Nasaya at no limpyon ti saom. Taamok mitla ang amarigatan ka nga agsaaw no kundi islang ka. Kun adaw ti manguyaw kun ka. Wain, saan na maulay? Kanyak kayat nga gungungit ka pa'y. Nasaya at Matay, no gungungit ka tuyang. Agkuraray tamuging mau. Kasta, nasaya at taamom apanunutan day ta. Iti kasta, agkinawatan ta. Manipo dita, agkinaawatan tan, tuyang. Alang arudan, ingkagaon tamangan tan. Nakasaganan tilamisaan ba daw? Intamanganan! Ay, tatabadong, di ka ngaminan kundis lang, tasaan ka mat a foreigner. Alang, ituloy yung tagkin-kinaawatan kininanatoyang, tapno naragsaklat ta tibiyag yun. Ay, nagrigat tibiyag anya, kapitan. Ay, wan nga ron maray. Ngumingi na matandag iti gagatangan. Awan pa'y maigatangan iti paypay. Agure ka. Ay, inruar mo mo day ta sagsasangaribo iti busam. Natapagpaypay na. Ay. Paypayan ka, kapitan. Kaya't mau. Sige. Pay napadasan tinapaypayan iti takwar. Aw, anya ti makunam, kapitan. Mayat ka di mo lang ti mapaypayan iti kwarta. Agure ka. Uy, dalam-lami isngem aircon ah. Naktangan akon amang paypaypayken ka, kapitan. Malaibati kun dito'y rabaw ti lamisaan da ito'y kwarta. Tasikan ti agpaypay. Maray. Talaga nga ibatim ti kwarta? Kawan,
Kwarta mon, kapitan. Ano? Imbag lang nga adda pagpaypay mo, numapudotan ka. Ay, Nagswerte akon amay kan iti kwarta. Ta pagpaypay ko pay. Anya nga ito yan. Intend mo, kundi pare intend, di kwarta. ay katun na. Kasta unay tisem na. No kasta, mabalintalatan nga aramidin ti kay kerta. Wen, agayab kan kadagiti mayat nga agsugal. Tagsusugal tayawn. Masapul pa ay ang agayab. Kit nagaduda nga gururay. Ay katbayadan tapay mo't ani kapitan. Tapno awan to ti agunget-unget ken mangiparay. Ay, kung namadla no nataknang opisyal, mabayadan mo gayab. Anday, nakita ka ba't ni Uncle EJ Ruar ngagbilbilang iti kwarta? Ay, jay honorarium na siguro ti bilbilangan na. Di na ngamin kayat amaksayan iti uray 5. Honorarium na nga taday, Jay. Kat no nagadumot sagsasangaribaw. Sagsasangaribo, kunam. Unantay, nagadaw. Ayan ni Uncle Mau. At dabay lang EJ Ruar. Kita ngamin na antay. Nakadumog ngagbilbilang. Ay, ayabak man. Enteng! Umunag kan Kaslawan nang ngagnaantay. Agbilbilang matlata. Kasano aya ka ado ti bilbilangan na. Ta saan nakpayan adengdenggan ang mga ayab ken kuana. Enteng, apay aya nga itakalaeng nga umunag. Adda nga rod inasikasok iti barangay hall. Ket no nagbayag ka ijarwar ang nagbilbilang, ay no anya lakit di adya binilbilang mo. Ekwa, binilang ko ti ramay ko. Ramay mo, wano kwarta ti binilang mo. Ramay ko. Ket no kuna ni kwarog a kwarta ka no dya binilang mo. Pangalak nga iti kwarta. Sagsasangaribo ka no. Patpatsim ni kwarog. Amuna ayaday ta, tagkita iti kwarta. Uray ordinaryo a papel, ibaga na a kwarta. Na, ay mapanak man ijay tersena ni Mari Kuanang. Ingkan makiistorya ka uray agmalmalum ijay. Apay, sa dino ti papanandagi tatatao amagmag na Mare. Di ta balay da kabadong ken marituyang. Na, nagadudan. Apay, anya ti adda di taaya. Adda mangibagbaga a birthday ni marituyang. Nga madamot mangibagbaga a birthday ni kabadong. Ne, silsilibraran da ay ati birthday da. Apay ngay asaan data nga inimbitaran. Kunak ano inimbitaran na ka ni marituyang. Na, di na kamot inimbitaran. Damagak tumat ka ni marituyang no may gumatag. Na, anggam, kita Mare. Saan met at taga barangay kabildatan dagita mapandita balayda? Inawis na dagiti taga sabali a barangay. Ngam data ako marina di na pay inawis. Wen nga rod Apay ngay akas tamutan ni Marituyang. Kaslasaan na tamat ako maray. Nay, apay atuman atanaw ka dita, kwaraw. Una, tanagado ti tao dito'y balayaw. Kit umay ka dituin na. Apay aya, anya ti adda dito'y balayaw aya. Ay, kit umunag ka, tap numaamuam. Anyam urayan nak ni Uncle Gaw. Adda pangibaunan na kanya. Bayam day tangangkal mo, umay ka kidaing. Mabitak lang dito'y balayaw Wait, mabit ka lang. Apay, saan ka amas daaw, Enteng? Apay kumaamas daawak. Nagadaw ti tao di tabalay da Marituyang kan paribadong. Kat bayam apay dakes aya. Kat ingkamot kitaan ano apay. Ay, ag-birthday siguro. Kat, saan ka nga rod amapan maki-birthday? Mabainak.
Ay, amumot managbabainak. Ay, apay nga taay nga agpaysaw, nga ado ti tao di tabalay da. Anya timakunam ko araw. Mayat mo't lang. Ha? Mayat gayam ti makisugal ata ba daw? Kay, nangabag ka. Saan ka, day? Wala raw. Addan kwartak apag chicks kaw. Isungag subli kan tumanan na makisugal. Mabaling agsubliak to manay. Ay, kito na. Ura pa subli-subli ka. Mabalin lata. Ang kasanungay numamuan ni Uncle kaw, makisugsugala. Di mo nga min ibagbaga. Sa bagay, Di ka lata nagtagtagaray. Tasyak, yak mo agtagtagaray. wain tata ba daw? Day tatinaskan nga ramidon ta. Inton bigat umay kan tumanay. Ta sigurado ang mga abak kan tumanay. Anya ti makunam maray. Tao may gumatgatang itilakom dagiti tattao ngam umay di tabalay. Ay na, ay nagmayat maray. Nagado ti naglakwak itangal daw. Ibabaon ko ngamin ida nga umay da gumatang dito'y tersinam. Anya ayat aramiden dagita at tao di tabalayaw. Agsusugal da. Ha? Ay sus, agsusugal da ah. Wan mare, ang di mo ibagbagay ti sabali ah. Kasano numaamuan da ito ini Kapitan. Sapay kaguran ni Kapitan ti sugal dito barangay. Oho, nagkunamot kan kaakaguran na. Ibaw bawal na ti anyaman a klase ti sugal. Idi aday ta, ngam saan itan. Kasano asaan na nga ibawal ita, maray? Di mo ibagbagay ti sabali amaray. Binayada ko ni Kapitan. Ha? Anya? Binayadam ni Kapitan? Wan maray, sagsasangaribo timbayad ko kenkwana. Ipakpakita mo't dagita sa nga pulo aramay mo, sa mo pa'y binaliktad. Kasta kadakkel timbayad ko kin ni Kapitan. Ay nagdakulan. Una, iso nga aguli magkalatan maray. Tapi nalubusan ni Kapitan ti sugal dito barangay Kabildatan. Ay, jak amo day ta ah. Nagpabayad kayam ni Kapitan. 5, 6, 7, 8. Warog! Am. Nay, anyo na tabilbilangam. Ay, jak amo nga da kagayam di tantay. Kwartan samot na tabilbilangam. Ah, sanan tay? Dayamat kwarta. Kasla nang kupay nga imbagam nga ado ti kwarta. Ay, o anong bagbaga kakastan tay? Ne. Ado man ti mapan ata o di tabalay da marituyan. Ay, mayat ti mapanditan tay. Tapay mag. Basta, nagmayat, nagragsa. Paray, Apay paray. anya di madamdamag kaw. Nga anya. Agpaspasugal ka kanumot iji balayaw. Kwartang paray. Ay, manuday tayo. Ay, kat bilangam ang amay. Ay na. 5,000? Agreklamo ka pa ilaing. Paray, apay, puno nga agpaspasugal kayo? Nayo na ko. Aguli magka. Ay, na. Ninayo na mo na. Ito na. Aguli magka. Awanin ti mangag ko asaw ma. Sige, aguli makakop. Agawid kan paray. Tagawid ak mo tayo. Wan maray, agsusugal da di tabalay da marito yang ken kabadong. Anya. Saan ka di abawal dito barangay ti agsugal? Saan ka nun abawal ita? Saan nun abawal? Isuka no ti imbaga ni Kapitan. Na, mapan kumanmet nga rod padasan. Ay, mapan ka ah. Barang mga baka. Ay, no mga bakak, umay kumutlang igatang dito'y tersenam. Ay, katwan ah. Ay, mayat day tang aramidaw. Ay, Hey, nanayunan man ti kwartak. Ayos. Bilbilang ka man ti kwarta, mangkay. Ay, shh. Di mo ibagbaga ka ni Antay. Tapno saan adumawat. Abay ko mga ibagak. Amumutan ni Antay.
Naglaing adumawat iti kwarta dayjay. Unang kail, amaw. Sekreto tala nga adot ti kwartak Unang kail, jak ibagbagay ti sa balay. Oh, kita man maray, nangabak ka. Adamit gayam swertek iti sugal. Isu nga agsublikan tumanon inton bigat. Ay win sapsapaak alepasen dagiti trabaho ija balay. Tapno masapaak nga umay. Ay, apay nasken aya nga ibagam kini kapitan a makisugsugal ka. Apay ko mga ibagak ngay. Ang di mo ibagbagaken kwa na maray. Wun maray, sikreto taday ta. Mayat gayam ti adda sugalan na dito'y barangay, maray. Ketuwan. Kita umanta na nga baka. Wun. Iso nga agsubli akto manen inton bigat. Ay kagumatang ka nga ruden Ay win amare. Mabit lang Tairuwar ko na ito lista kadagiti nasken agatangan. Basit sa laang matday tayin listam. Nainayunam ata adomot ti kwartam. Ay, apay. Papapanambanang. Ay kat iti ayan dagiti kukumarik Na agmalmalam ka ijay Ado nga ro ti pag-iistoryaan, may. Ay, aguri ka. Anya day ta nakasupot nga igemaw. Ay kwa. Inutang ko daytoy iti tersena ni Marikwanan. Imutang ka manin. Ay katun awan nga ron kwartak. Di nakmat ikan. Naa. Ay, anya nga iti maitad kukin ka. Iso nga rod nga imutang akon. Ingkagluto. Inton bigat, rumarak manan masapak arumar. Iso masapak kamot nga agreeng. Tapno masapak mo't amalpas kadagiti trabahok dito'y balay. Amom ka din, no sa dino ti papanandian tim abanang kwaraw. Saan ang kail? Kan ures ka. No kasapulan, kan birukan ka, awan ka. Apay, papanamit. Dak lang mo titi paradaan, may. Awan ka ijay. Umay ka birukan. Eh, mapanak agar-ar mang kail. Agar-aram ka dyan. Ay, ibagam, tapno saan ka birok-birokan. Uray ni Antim, kat birok-birokan. Ay na, marituyang. Nagadumanin dagiti makisugal dita balayaw. Kaya't nasawan. Adumo ti umay gumatang dito'y tersina, maray. Ibaon mo ida diti tersina, kwan. Kaun magkastater aramido. Ngam adala ang amakkaw, maray. Kasano no maamuan ni Kapitan nga oray ni Maribanang kat mapanmutan nga agsugal dita balayaw. Maamuan na ano ibagam. Ay, ijak ibagbaga, maray. Uray ni Kwarog, mapanmut makisugsugal. Agsangsangudan to, bay kini antinang agsugal. Kano ko namot ang binayadan yun ni Kapitan? Katwan, saan laang agtagtagari ni Kapitan? Ngam ado ti kwarta na day jay. Insamot kwarog di makisugsugal ijayan da pari ba daw? Ay, iso siguro Kapitan. Kasango na pa'y ni Banang. Ay, kasta Kapitan. Ay, nasursuron ni Banang ti agsugal Katbay amon imbagla aliw-liwa na mahut. Matitika nakakit nasuro ng ti agsugal. Mga abak da nga may, Kapitan. Ah. Kan maysa, impalubos mo matanday tasugalan. Anya? Ay na, saan kan nga agindi di ammaw, Kapitan. Taimbaga amin ni Marito yang kanyak no mano adaras da ka nga inikan iti kwarta. Namuham dayta. Ay, naigalis lang ti dila ni Marito yang. Ay, inakaya banda kwarog kan Banang. Ay, saan mo matan nga ipasardang deta sugalan, Kapitan. Taimbagla aman na yunan mo ti paglakwak dito tersina. Ay, saan? Iparit ko. Binayadan da kalagarodan, iparit mo pa ilaan. Aray, di naklapdan. Taumay ko ay banda kwarog kan Banang.
Umay mo ayaban kat madabada pa lang ang makisugsugal. Hay! Nasken ama isardeng daytoy asugalan, pare. Ay, di ka man nagsaoy ti kasta pare. Kat binayadan ka mo tay. Manunga, jimbay bayad may, kanituyan ka. Amangan mo, no kaya't mo pa anayunan may, pare. Ay, saan? Isublik amin, dagitin interview kanyak. Heh, ibaglakit din ta, jak pa'y kiniskis sayan apulos. Sa anak mo't nga umay agpalastog, kapitan. Talaga lang nga awan ti maigatang ko iti pay-pay. Ay, di mo man ipay-papay-pay kanyak dayta kwartam. Didak maala iti kwarta-kwarta dita. Anya kamutin, kapitan. Awatem ka din dayto itid kuken ka. Ay, saan mabalin ko naknay? Irugiyo man ang tiag sugal. Ta siya kun amis mo ti agayab iti pulis amang tiliw kada kayaw. Agunget kamutin, kapitan. Talaga nga agungetak. Nuim bagak bawal. Bawal! Kasta kapitan. Nasken lang atak deram ti saom, kasi kaket ngarod ti kapitan. Marikwanhang, nadlaw mo ka day. Saanan apumampansin ni Marituyang? Ne, kunak no syakla ang tinakadlaw iti dayta, maray. Idey, tunggal lumabas ni Marituyang ijay balay. Kasta unay ti isem na. Katuray mo dito tersinak, maray. Uray la agpaypayapay akas la kandidato nga agkampanya. Angem ita, no lumabas ijay balay may, saan pa yan atumalyaw, uray no ayaban? Awan siguro ti masapol na, iso akasta. Siguro Kasta na mo dayta ako maritakad. No awan masapol na, kasla saan natang amamaw. Ay, nawadwad siguro ti kwartada ita kan ni Pari Badong. May kagluganan dito yung tricycle ka, una na to yan. Ay, diyak kaya taglugan dita tricycle mo nga aglatlatay kwaraw. Unay matan ti pananguyaw mo iti tricycle ka. Sigud mat adito iti paglugluganam no, agpaili ka. Saan itan? Ti kayat ko apagluganan, jay baro at tricycle. Iso nga urayak alumabas jay baro at tricycle, jay napintas. Naman pa'y apulos na pasahiros ka. Kasano nga damayat nga glugan dita tricycle mau ke nakadadaan. So kataman nga may nakaamamak taglugan ay. Una yan, nagsakit matan ti panagsasaom na natuyang. Anya day tawit mo, kabadong. Ay, tinapay. Kita mamaray at tinapay. Ang damagan pa lang may. Nanggatangam ngay. Ijay banger at tersina, maray. Punay kamatan. Apay ga ijay pa'y tinaggatangam kat nakalukat mo titirsinak ang mabalin mo apaggatangan. Kaya ka't ko dyan nangingina tersina, maray. Nangingina. Puro amin saglalaka, lagi talakom. Saan magngarod ang naimas? Kita ay man nagitilakom at tinapay. Nagmamagada, kaslawan ramramanda. Ipanginak man lang nga dagiti lakaw. Ay nadaddan ngawan gumatang naramidam dayta. Saan na kan apampansinan ni Kumarim Atuyang? Ay, saan nga ruden? Jak ammo no apay. Idin to tawan mo't ammo kabasol ko kenkwana. Ino agdinamag dito'y barangay nga adu kano ti kwartada ka ni Paribadaw. Oh, Isumot lagayam kawan ba't? Didam amo dagiti gagayam da. No ada ti kwartada. Pudno gayam dya imbaga ni Marikwanang. No adan to kasapulan da kadatayaw. Isudan to ti umuna nga umasidag. Nagmadimatan ti ugali da. Di utultuladen da gijay. Talaga asaan anasayaan. Ayan nga ang kalkawan tay. Adda ijay barangay hall. Apay, Ipulong ko kumanina natuyang. Ta nagsakit timbagbagana kanya. anya dagita nga imbagbaga na ken kaaya.
Saan na kanwa kay taglugan iti tricycle ka? Tanagdaan ka naglatlati pa'y. Pudnumot kit di Anggam saan arumbang nga ibaga na daytaken ka. Nagsakit tinakam ka wantay. Ala, bye-bye amon. Inton maminsan, saan munton nga iluglugan ni nanam atuyang. Talaga sanay. Nurek pakpakasi kanyak. Ay, imadula ang ti kwartada nga agasawa. Kas giant ti ugali da. Ha? Ado ti kwartada ko naman tay? Isumot ti imbaga ni uncle mo. Ay, iso siguro na yung agpailay. Ne. Anya ngay nga ti aramiden da ijay ilay. Mapandan sa makisugsugal. Ay, kastagayam. Kunada ka takanayon da kano ang mga abak. Isumot lagayam Ijay kano ilay ti pakisugalanda. Ta iparparit ni Uncle ti sugal dito'y barangay. Marituyang, apay anak katakder ka dita sango ti tersinak. Apay, dakas, iparitmaw. Saan mitkit day? Taide. Numapan ka dita, agtugtugaw ka. Ngem ita, nakatakder ka taon. No makita dakdagi ti tattao anak katugaw di tasangwanan ti tersinam, panunutan da gumatangak iti lakaw. Kat maan ano kumano panunutan dati kasta. Mapanak ag shop-shoppingan ijay ilay, maray. Kasta aya. Pagan anok ngay ti gumatang di talakaw. Apay, di mon malagip maray, nga dito'y tinagut-utangam iday. Apay, di mo mat malagip, maray, anak kabayad akaw. Amok maray. Ururayak ni badungkaw, tamapan kami ag shopping. Mapan kayo laeng No apay naglawaan dita paradaan apagurayam. Dito'y paisango ti tersinak tinapili mapagurayan. Ay, urayan niya pa'y tibagbagam sa anak agumatang di talakom anak katap-tapaw. Ay, Stone, di mon uyawan dagiti lakok. Amom nga igit ti kalsada da ti tersinak. Kat siyempre, talaga natapok Itay-tapay nga, gururay ti pagluganan tang agpailay. Ang apay nga, ngawan mo lang mauray tan. Wun nga raw, apay, napanan dagita at tricycle. Agsusugal da, isungawan da. Kag, anya nga iti pagluganan dagiti pasahiraws. Dayjay nga, tricycle. Ayan na. Dayjay nakaparada, ija paradaan Kano di tricycle ni Kwarog dayta? Isumay. Ay saus, diyak kaya't apagluganan dayta nakadadaan at tricycle. Kiti sulag mo tiyada. Malaksi da, no kayat mo apagpagnain. Kakaiso na nga ado ti kwartak. Dayta kay din nagdaan ti pagluganak, ha? Makamuka nga ron nga guray iti napinta sa tricycle. At dabaro at tricycle ang nagluganak idinaminsan ngal daw. Nakapilpili kan to mga minitan. Ay kasyempre adugayam ti kwartak. Aduang ang tricycle lang mo, tikabayla mabayadan na pagluganan. Ay, no adda ko maeroplanaw. Di isaw ti arkila kapag luganak ngagpailay. Kanya, Ay, sugal gayam Bayam aditada iling agsusugal. Kanayon kano ang mga abak ni Nana Tuyang, Uncle. Nasayat ano kasta. Gamawan bibiyang ko. Basta saan adito'y masakupak a barangay ti pagsusugalan da. Nawayada. Ngabing agsugal diyang ilay. Jakla amaw. Nukasan no ti dusa dagiti matiliwan nga agsugal ita. Nadagdagsan siguro ati do sa diyang ilay. Siguro Kasano ngay no matiliw ni Nana Tuyang? Maka mo damutin matiliw da.
Makitam ba daw? Nangabakak manan. Ay, naglaing ka talaga, tuyang. Kunakan ka. Daytoy sugal ti paglaing nga. Kahit umay kan tumanan makisugal. Kituan na. Dayta talaga ti planok nga ramidon. Ay, kahit suportaran ka lata. Anya ti makunam ba daw? Mabalintangatan ti gumatang iti eroplano a pagluganan tangag pailay. Ay, dakalunay dahil tarapa mong aeroplano. Helicopter nga raw tabas-basay. No helicopter, may. Sino nga, tag-drive. Yak mo'y amaw, tag-drive iti helicopter. Tayuanan niya. Mabuti nga agtupay nga aglugan iti helicopter. Ay, sabagay, uray siyak. Mabuti nga akmutlaang aglugan iti helicopter. Tuyang, apay nga dalalaki di talikodan. Anya? Kita ba? Hold Ha? up, Toy. Ay, Hold up, hold up. Nakatutokin ka dahil paltog na tuyang. apay nga hold upon da kami butan. Nang kung ano ti kwartayo. Ala, yawat yo amin na kwartayo. No kaya't yo pa iti agbyag iti napaot. Padong, anya nga taramidan tan. Ay, kadidad mo amin din na. Tapno agbyag tapay iti napaot. Intay, nadamag mo ka din dyan na pasama ka na pari ba dong kan marituyan? Eh, di pa nakisugsugal da iji ili? Saan? Jay pan naka-hold up da. Ha? Ay kunakun kat ama pasamak da ita. Eh, kasano ka naglastog da mo ngamin? Ay, kinimus da kano amin jay kwartada. Awan imbati da ultimo 5. Agnakam da siguron. Ay, kaasi damot Naglastog dan tumit. Naparamag da pa'y kunam Ay, kasano pa iti panagbiag da ita. Taawanan ti kwartada. Kapitan, asino ti akin tricycle day ta Stinley sa tricycle? Nakasilsilang. Ay da, permi pa imot ang makasisirap. Sa paimpating nga na. Kaya na nga ipasikat ata, baro ti tricycle na. Akin ko aya. Kaya ni kwarog aka nakak Ay, suday tan, jay ibagbagada abaraw at tricycle na. Kasano kat inuyaw da marituyang kan pari ba daw. Iso a pinabaronan Ay, ka nasaya at no kasta kat padasa mataglugan. Ewan man, kapitan. Ay, kwarog! Dak dito yung Kyle. Itulod mo ni kagawad ijetirsi na. Unang Kyle. Saan mo apagbayadan? Ay, nagsaya atan no kasta. Nagmayatan ti aglugan dito tricycle mo, kwaraw, ay libre pa'y. Ang santo na libre itong sumaruno kagawad. Agbayad akton intun sumarunaw. Awan ton ti manguyaw dito yung tricycle ka, takabarbaro amin Nakita ka din ni Mari Tuyang? Diyak to pa'y nakitkita ni Nana Tuyang. Ay, oray siya. Sipod na hold up da kandi kabadong. Sandan arimrimwar iji balayda. Mabaindan Ay, rumwardan to dagijay. Ay, sanda kat amabisinanan. Diyak to ida kayat nga ilugan dito yung tricycle ka. Ta sinaktan da tiriknam. Ay, permi Dandaniya kag sangit ide. No saan da kumaana lastog? Saan da kumaana hold up? Marituyang, itay kapay alabas dita sangwanan ti Tersinak. Apay aya. Ay, nadlaw na kun maray. Agsubli-sub. Ibaga mano gumatang ka. Umayak la bumulod, maray. Amo nakitan nga sitgan Ideado ti kwartam. Malaksid nga uyawom dagiti lakok. Di mo pa'y kaya ti gumatang. Idi dayta, maray. Kat ita, anya ti masapul mo. Adda sardinas kun bagas alako, maray. Kat adda Umbutang akman nga rod. Kano dya kaya ngay? Ay unay kamutan no kasta, maray. Kaslasan tanga gayom. Ijay kaayan ni Maribana nga umutang. Saan adito Tersinak? Anya nga tano ireklamo ka kan ni kapitan. Ay mapan ka laang agreklamo. Apay ti kunam, kabuteng ka. Maribanang,
Kumusta kan? Day, si kamot day tamaray. Nagmayatan ti panagisem mo. Kan, apay day ta igem mo agarapon. Tumay kalaang magkumustaan. Ay, awan ti bugoong may. Na, imbaga kaya abuguong ti umay ko dawatin. Ay, amuklatan, marituyang. Basta nakaigem ka iti garapon nga umay dito'y balay may, umay ka dumawat iti bugoong. Adda, maray. Awan nga rod. Ay, agawid ak nga rudin. Awan, maray. Ay, idi kawadwadan nyo sa anak ngam mo. Itataawanan kayon, umay kan dumawat kanya. Kapitan, Apay, nagkapwam. di tabalayaw. Dumawat ako malaang iti bugoong ngam kunamot ni Maribanang nga awan ka na. Ha? Kano nagado? Kuna na nga awan. Ay, kaasi kami ba't kinibadong ko, Kapitan? Awanan ti gagayim ay. Awanan ti mga asikada kamay. Di kagsao iti kasta, Maray. Amumot din na pasabak kada kami kinibadong ko, Kapitan. Ewan nga ron. Nalastog kayo ngamin. Isuan, hold up kayo. Saan kami nga aglaslastog ita, Kapitan? Nagbalbaliw kamay. Kasaritak to ni Banang. Mabalin ka day, akasaritam uray ni Maricuana ang Kapitan. Dinak ngamin kayat apautangan. Sige, kasaritak to ida. Ket no naglastog da idi dagita nga agasawa. Ita, ibagam kanyak anasken nga agbalinak anasaya at kadakwada. Ketun di kalamaas yan. Kano gagayem tayo ida. Ket, anya ti kayat mo, padawata kiti bugong ni Marituyang. Una. Winan, ikakon no kasta ti kayat mo. Ay nagbalbaliw dan. Iswa, pakawanan tayo ida. No adaman nagbasulan da, pakawanan tayo. Kasta tinasaya nga kakabaranggayan. Nakitak mo't anapan ka di tabalay da Marituyang kan kabadong Maray. Wen Maray, napan ko inikan iti bugoong kan bagas. Kaya't mo asawan, agsarsarita kayo na dua. Wen na, tay sumot ti imbaga ni Inteng. Ay, kinapudno na. Inmay nakmatla ang kinasarita ni Kapitan. Pasensyaan tayo kanunda kabadong kan Marituyang. Ay katwan Ay, kunakun kat, ano adda ka sa pulanda, nasingpet da. Ngarud iso asyak. Sa anak la nalastog no adda anak iti kwarta. Tanarigatan, Maray. Ay na, nanatoyang. At daman, wano awan kwartam, naskan anasaya at latta ti ugayin. Tapno na anayas latta ti ingkay panagkakaarupan. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyong amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Kabadong, di mo kunaan nga isungadda ka ita dito barangay hall tag solicit kamot akas kadagiti nakapila di tarwar. Anya nga agsulisit mo't akong gundang Maray. Apay niya ti panagkikitam kanyak por. Nay, ay kadamdam agak laang mo't Sana nga may agsulisit, Maray. Sapay nakatugaw kadita pagtugawan dagiti opisyal. Ay, da kayo lang nga opisyal ay ati mabaling nga agtugaw. Dito'y agtay-tay atugaw.
Dita kami ngamin nga agsisisyon. Aya, dito'y gayam. Ay ka, umakara ka. Ne, tugaw ni Kapitan dita makaram. Bawal na tangag tugaw dito'y. Ipunay kay muting nga opisyal. Bawal namin ay. Ay, bayam nga agtugaw dita ni Pari Badong. Pare. Kung nagtumit ang mabalay. Tapno mapadasan na mo agtugaw, iti tugaw ti Kapitan. Ay katuan Apay kapitan lang ay ti mabaling nga agtugaw dito. Oh, nabiro kam ni Badong mo, Mare? Ay, saan nga rod maray? Napanak pa yun ijay bangkag may. Ngam awan mo't ijay. Nekat, napnapanan na ngayon. Mapan kun san ipapublic service, maray. Adala siguro di taig-igid ni Badong mo. Masadot siguro ang mapan agbangkag. Iso nga inlemengan na kamanon. Na, di na ko naan asyak ti pagbangkagan na. Baya, Mare, tainton makitak, ibagak nga agawid. Sige, maray. Pagawidom adagos, Nagmayati na talaga ti umayag internet dito'y barangay hall paray. Nagpigsa ti signal ko naman. Ay, paray. Aldawan, agawid ka na. Ay, unay kamutin pare. Pagawidan na ka nagsapaan. Anya nagsapaan, kuno pangaldawan. Apay, dakis ayan, makipangaldawa ka na kayaw nga opisyal dito'y barangay hall paray. Ay, amom amangan kami dito'y barangay hall. Itay pa amang angot ko kay, jay lutwin da papaitan dita kusina. Ay, ni kwarog day jay nga aglut-lutaw. No kasta, naimas ti sidain tayo Taan na lang ni Kwarog nga agluto kay. Kwarog! Nakaluto ka! Ay da! Nabsuga kon Kwarog. Mabalin mo, ti aginaw. Una, kat sikalangan ti ururay ka malpasamangan. Nalpasa, inanangan ng kalmaw. Itay pa'y analpas. No kasta, siya lang aro din tinauday. Kababayin mo't unay na. Tadituyak pa yun anangan. Nagawit ka nga rutin tanalpas ka na nangan. Nagkuna nga gawid Ha? Saan ka pa'y nga gawid? Ang mga nubirbirukan na kanina na tuyang. Ag-internetak pa dito, Kwarog. Kakaisuna, nagpigsa ti signal dito yung barangay hall. Pagawidin na kiday. Kaya talaga, Kwarog Aywan, Kapitan. Jay tugaw mo, pinagtugawanan ni Kabadong. Bayam mare, taaguma nga agtugaw. Amo na mo, tatugaw mo day jay. Agbibisin nga ron. Imbis kumama pa natulungan ni Marituyang, at dakit din dito yung barangay hall nga agsilsil paon. Day nga ron ti kayat kong ibaga itay kay. Ibagam, Kapitan, tapno amuna, ti ar-aramiden na. Ay, no umay pa'y inton bigat. Ibaga kon at talaga dayta. Na, sapay agkat katawang agmay-maysa. Kun nga ron Anya nga taayat tikat katawaan na. Ay, pare ba daw? Maliman. Ay, kit malimla nga, paray. Ay, guhom na. Pagawidan na. Kit, agawid kami mutin. Nay, nagsapa kayo mutin nga agawid. Apay, di mo amo nga alas 5. Ay, nasapa pa'y laeng. Yay. Ay, agawid akon. Iso nga agawid kakit din. Maki-internetak pa'y mga rod, paray. Ay, paray. Di kamot agungat Ipaidam mo launay dito internet ti barangay. Di kayo butos na Yay. Nagmalmalumot gayam ije barangay hall ni Pari Badong. Apay adi mo man laim baon nga agawid. Isulat ti inararamid nan tinagin internet. Kat no berbero kan ni Marituyang. Kano masadutan agtrabaho ni Pari Badong. Kat jay langan agin internet ti kayat na nga aramidan. Ay, kasanun nga iti panagbiagdakan ni Marituyang no kasta. Ay,
di na ka din ko sila panakasta to yan. Awan mo tibasol ko king ka. Naa, anya nga awan. Anya tinararamid mo anag malmalaw ma. Adak lang iti barangay hall. Tanya nga tinaramid mo jay. Binantaya da gito opisyal ah. No talaga mo lang, trabaho da. Apay, masapol nga ramidam day ta. Kaya't ko nga ron nga ramidain. Nang runa da dya, kumpare nga inteng. Tapay ni Kapitan. Agsadot-sadot nga rad. Katsi ka ngay. Saan ka langan nga agsadot-sadot? Talaga asimbadukan. Pag kunabay. Kano binaybay amon ge bangkag. Karurutan. Inka kumamot mulaan ah. Banbantaya nga ron da gito opisyal dito yung barangay. Dito man yung bangkag ti pangibaw ng kanyakan. Kabadong, si kamot tanday ta nakatugaw di pagtugawan di agjo ti akagawad. Ay, tugaw jag duty na ito ay ah. Wan, di mo aya makita di ta nakasurat di ta sangwanan na. On duty, kuna na oh. Ay ah, ay dyan nakita ah. Ita ta nakita mo, tumakder ka di tantag duty akon. Ay, sikat ag duty itangal daw. Maray. Iso nga daak ita. Ay, kitwa na. Sige, maray. Agtugaw kan. Ado katinas ka ni aramidok itangal daw. Nay, hapay nga, kastoy mo tayo. Nay, apay? Hindi timakderak di tatugaw. Kimapsotan, ti internet, dito silpong ka. Ibirok mo iti ayan tinapig sa signal. Ijay nga ta pagtugtugawan ni parintay. Pagtugawan na nga roden ngay, no ijay manan ti pagtugawam. Ay, padasik lang mo ta. No sumangpa ni parintay, di pumanawak tan. Inununaan nak pa'y nagtugaw iti tugaw ko da di apari badong. Win nga rod, Kapitan. Nagsapa simpangpet dito barangay hall. Kano nakasangpet ak anang katugaw di tatugaw kaw. Sapay di tamot tugaw ko tinagtugawan na. Napigsa ka nung amin ti signal dita. Feeling kapitan kit di ah. Kat papanawo mun adi tatugaw mo. Si kahamat at talaga tinaskan nga agtugaw dita. Isumay. Ay, awan ka babay na ah. Punon sa kadi bagbagada anaposkol ti ropa na ah. Talaga mat anaposkol ti ropa na day ta akumparay. Ay, awan lang arod babain nan. Napuskol pa ti ropa na. Waraw, nakitam ni tatam abadaw. Birbiro kam ni tata ba daw? Pimanaw mo't manan di tabalay may. At dahil barangay haul. Napan manan ijay. Napan nakipangan ah. Ay sos, di lang mabaeng. Pagtugawan na pa yun di tugaw ni Uncle Kaw. Ay pagawitan manlaangan kwaraw. Di na kaya ti agawid. Agin internet nga main. Kasta, ha? Kunak ano kuna na amapan na bantayan dagiti opisyalize. Saan ka day? Kinapudno na. Mapanlagin internet iti barangay haul. Isalbag alaklakayan, di nakpay amo atulungan ka dagiti trabaho ije balay may. Ibagamday ta kini Uncle Kaw, nana. Pare ba daw? Simangpet kan paray. Itay pa'y umayak ag duty. Ay ah. Itayak pa nga gururay nga agtakder ka dita pagtugawak ko ma, tarugya kung tagtrabaho. Ay, tugaw mo ka dito paray. Kuwan! Nagdakkel ta nakasurat. Nakaparabaw iti lamisan kuna na. Kapitan. Oh, Ay, kuha paray. Mabalin ka day, dita ka pala igay. Nga tugaw. naa. Napigpig sa kay, internet, dito tugaw mo. Naa. Ay. Sakti kapitan, pagtugawin nak dita igid. Ita lang, mo't paray, nga extract na ito tugaw mo, adi pusipos. Ay, naglaing kamutin. Ay, saan ka kadingagungungit paray? Nga ito lang, tiluluwak, itibiyag ka. Ang abusado ka na. Ha? Agasam tagtugaw kan dita pagtugawak kas kapitan. Apay, nalipata mon paray, nga kumparita. Kadakais, ngem imutam ti kumparay. Kapitan, kasano nga kat saan mo tan agtrab-trabaho ni Badungkaw? Hey, wan nga raw. Inal daw kay din iji barangay hall. Ay, kababain pa'y kit din tamang mangan pa'y ijayon. Ay, wan.
Kano maturog pa ijay? Ay na, Kapitan, problemak ni Badungkaw. Kasaanan amapan agbangkag. Problema nga rodan. Ta agawon na jay tugaw ko. Nungay pagawi daw, Kapitan. Sige, day tati aramidan. Pagawidak man no umay manan ije barangay hall. Ay sus! Imuna ka manan ang nagtugaw iti tugawak paray. Ay, simang pagkamagaya mo, paray. Ay tumakder ka dita. Mabalay nga extract man hindi tutugaw mo, paray. Ay husto matid ah. Ha? In-extra am nga ron idikal man. Extra am manan ita. Italaang, paray. Agawid kan. Nagadaw tinaskan nga aramidem iji balayaw. Dito'y ka barangay hulon ti kay kayat mo apagis istambayan. Napigsa nga min ti internet dito'y, paray. Ay ingkagbangkag. Ay, di naman pilitin, paray. Agungot ako na eh. Naa. Tasi kapat ya daganas na nga agungutin. Talagang agungot ako. Dumanog kan sa pa yun. Talaga. Ay. Heh. Kino teritoryok dito'y agungot ka akasta. Agdin nanog tano'y pili mo nga gawin na. Nanggagaw a pinagawid ni Kapitan ni Badung Mau maray. Kay, apay ngay nga raw nga aging gaita. Saan pa'y mo't anagaway? Gaputa saan na akayat ti agawid. Ah, di na kaya ti agaway? Dumanog mo tan. Ay na, nakababain pa'y. Jak amo no anya ti aramidan ni Kapitan. Ay kat alaan na nga raw dun dagiti amin agamit na. Tayjayon barangay hall nga agyan. Da kamin tu pay nga opisyal kat saan kami nga agyan ni barangay hall. Isonto ki iday. Problema matan ni Marituyang ni Badung na. Ay. Problema mat ni pare badungan ta lumaban matan. Ay katnaskan ama solusyonan dayta. Ay. Iso ti pampanunutek no kasano. Ikaten nga minan ti internet ijay barangay hall. Kasapulan mi nga ron ti internet ijay. Amumat ita panawan. Puro online aminan. Ay nagrigat met nga ron akasarsarita ni Pari Badong. Ken agdanog kanumatan. Bayam ah. Hanggang agpanunutak man. No kasano ti aramidag. Kabailam ay ti agpanunot. Na talagang agpanunutak atasyak ti Kapitan. Ala, kartingam nga ron ti agpanunot. Ay, dinakman apuraan. Saan akas karina ti agpanunaw? Ay, dayta ket ti bagbagakken ka inteng. Nagbayag ka nga agpanunaw. Apay ko araw. Nga ti pag-arasasan nyo kinangkil, ma'am. Naginarasahas kami ayamay. Nakita kayaw nga gininarasas. Sada kita-kitain. Ah? Kanya ti kayo sa una ya. Ay, kasanaw. Kat itay ka pa ang nakatugaw dito unag ti barangay haul. Apay dakais, no maya maki-internet ditay. Pag-awi din na kanina na tuyang. Kaya tagaway. Kakaisuna, nagmaya ti signal ditay. Nini. Apay kay. Ha? Apay tataba daw. Hawamutin ti signal. Uray nga tok to silpong ka. Hawanin ti signal. Nini. Apay ngay. Kanya nga ti mapasmasamak, hawamutin ti signal. Damagamakin ni Uncle Kao. Paray, apay ngay. Kanya ti naramid, ma'am. Sino katakon ti password? Ay, unay kamutin, paray. Kaya't mun sa amit ti gulo, ah. Ay sus. Agawid ka din. Ingkatulungan ni Marituyang. Ay, nasakit tinakam ko king ka, paray. Na. Awan konsensya matalaga. Yay. Satan nga kumparay. Agbriktan nga kumparay. Ay na. Ay, agyaman na Kapitan. Nagawi dun ni Badungkaw. Ay narabin ko lang no anya ti rumbang maray. Ay, Kapitan. Eh. Siyak man mo, ti umayag internet. Anya. Sikat ti sumublat. Una, Ay. adamatan ni Badungkaw agtrabaho. Ay, saan? Agawid ka kit day. Tagtinulong kayo nga agtrabaho. Padasag kumamatay kunada nga ag-online. Ay, saanin? Maibos la ti oras mo. Isong agawid kan. Sinukatanan ni Kapitan ti password ti internet kabadaw. Ay, namo ka sinukatan na.
Kat anya nga rod nga ti umay mo aramidan dito yung barangay hall. Lumabasak lang mo Mapanak ni tabangkag may kinituyang ka. Ay kakasta. Way, nagmulak itan, maray. Nasaya at launay no kasta. Nalan ni tuyang ka, di cellphone ka. Da ka mo ano na may. Saan na mga mo tek cellphone? Nagbibisin na ba bakitan? Mala, ingkan ijibang kagyaw tapno makaado ka iti trabaho. Ay na, tahatabadong. Ado dagiti napapatig abanag anas kan nga aramidan. Asaan kat adagiti trabaho dagiti opisyal ti pakibiyangan. Siyak maray sa anak lata maaw-awanan iti kwarta di tabalay me. Ay, imbag pa'y ka, Maray. At dalata na kadulain asagsasangaribaw kadagiti bulsa. Sagsasangaribo? Ay, nagdakulan nga ay. Wun taswerte ka no addalata na kadulin asangaribaw kadagiti bulsa. Mamati ako ma. Ngem awan mo't sangaribo nga ibulsak, Maray. Aha, si Kapay ngaglaklako ti maawanan iti maibulsa a kwartana. Ay, kasyempre, puro utang. Kasano ngay nga rod adyak maawanan iti kwarta a maibulsa. Ay, wun anya. Ay, pasensya kan amaray. Tangay ko na nga adalata sagsasangaribo iti bulsam. Agbayad kamot nga rodan iti utang mo. Ay, aguray ka maray. Adan sa nalipatak iti balaybay. Agawid akman bay. Mangliklik manan ako na kaon. Hoy, Marituyang! Umay kag bayad iti utang mo! Ay, madi paray. Maday, nagsinsin na ang utang mulmulang lang iti maysak. Ay, huwag nga rod pare. Saan mo nga ro na mabaliwan day talangam? Naalas lata mo day tarubam. Nagsaumit jay kapadpadak. Ay, anya nga tayo tinaskin nga ramidin ta. Ay, nawaya mo to'y lamisan asang sangwanta, ngim awan pagsangwanta. Ay, amukon paray. Kasapulan ta ti arak. Ay, dahit ako matibagak ngim. Inuna anak Arak, ken pulutan paray. Ay, mayat dahit taan na panunod mo. Ang ti problema, walang pera. Ay, uwin nga raw, nakabulsa kanya ka kwarta. Kunak no adda kwartam, ta nagpuskol mo day ta bulsam. Ay, paray, adda pampanunutek. Anya day ta. Adda kit nakita ka sa ngaribaw, iji bulsa ni tuyang ka. Anya ti makunam paray. Ay, kit alaam mo na. Kinunam day ta pare Ay, alaam nga ron ta urayan ka ditoy. Mala, mapana nga raw doon paray. Ay, paray. Aganad ka Ay, sos, magando makita na ka ni tuyang mo. Maribanan, mabalin adituyak pay laeng balaya. Ay katuan nakatugaw ka lang arudan, ibagampay lang dayta. Ay, ijayak ko matersina ni Mariko anang ama ki istorya. Ang pimanawa kong tasingiran na mutang. Ay kat nakalagip Nailawan ko ngamin anay baga. Nga amin abulsa kat adda nakalumeng asag sa sangaribaw. Ay namare, di ka lang amin nagananad. Dayto man dilak mare. Naigalis ki dain. Ako, bye-bye amon Dito'y talatan balay nga agin nistorya. Apay maray. Mabuting kamait ang mapandita tersina ni Mariko anang. Ay, narigatan ti masinger, maray. Sangaribo ko naman. Ay, nagswerte kan ba daw? Abadong, sa dino ti papanam. Ay, umayak gumatang maray. Pirmi mo ti panagis-isam mo. Dagayam kortak maray. Kasta aya. Ay katumay ka gumatang dito tersinak Kasla kayat mo pa imot alabsan da ito tersinak mo. Ay, saan maray? Talaga dito may ko paggatangan iti inumumay nga arak ka ni parinteng. Kan pulutan mo tina. Ni Kapitan, ti kadwam. Wait, maray. Ay, naglaing kan. Sige man nga rod, maray. Lakwan na kaw, iti arak, kan pulutan. Maluman,
Apay ngay nga awan mo't laangan ni Uncle mo, kwarog. Agawid day dyan ton madamdaman, tay. Itay pa'y apimanaw ni Marito yang anakis istorya kanyak tamapan agluto. Ang aging gaita, awan pa'y ni Uncle mo. Damat siguro naka-inistorya na, ah. Ay, mapan mo man lakita unan, kwarog. Ha? Pagawidam no makitam. Ay, nagbiro kak manan, itilaklakayanan. Ay, anusam ka din ni Uncle mo. Pangbiro kak ngay kankwana. Ay, ijay a barangay hall. No, ngay awan ijay. Ingkalatabiro kan a. Saan ka nga gawawid, pare? Tado pa ti inumunta. Nakato. Unang malaman pare. Limna kan jay inay. Danag mo na ya. Sakto pa'y madanaga. Sa bagay, saan tapay mo't di nabartag Isubay. Nagbartag-tagi di pare. Mala, nagtugaw ka. Tumakdar ka tita ng kail. Warog, apay. Tila nang birbiro kak kan ka. Agin inom kayo lagayam kinitatabadong dito waiting shade. Tapay mo't abirbirukan na kuma. Pagaw-awidan na kangarot ni Antibanang. Pagaw-away din ako nam. Bayam ka dilang, pare. Aginom taki day. Ha? Mala ko araw, gagawid kan. Ha? Ibagam ka ng time, saan pa'y gagawid ng kalmaw, taginom kami pa'y. Ha? Day tatibagam ka ni Antem. Agawid kan ko araw. No kasta, nagsarak mananda Uncle mo kan tatam abadong. Unan tay. Saan pa yakayat ni Uncle ti agawid? Marabian tumanan nga agawid. Ay. Di ko na nantay. Ngay baon nakmanan amang yawid kan kwa na. Kat, asino kumapay nga iti sabaling nga ibaon ko, no di saan asika. Siyak matlata na ka na yun ti babaon yaw. Awan mat nga rod sa bali, ama ibaon ko. Basol ni tata batong daytawi. Inawis na ngamin ni Uncle ko nga ginaw. Ay, nakiktutak marikwanang. Nakakigtutam mo. Taidi kita di sa nga ribo nga imbulsak. Awan matang. Day takat nga men, tanausem ka nga gisto istorya iti kwarta. Anya nga ita, napukawag. Ay, nakigtutak ka. Ta sino nga'y kumatimangala? Pakakigtutam ka ni badong mo matinangala. Ayun niya. Si kakid di mo, pakakigtutam la amin na nabanag. Ngumapay ako nam, anibadong ko tinangala. Ay na, namin ano nga imay gimatang iti arak kan pulutan da kan ni Kapitan. Ha? May gimatang? Oh, nakigtot ka manan. Kasano adyak makigtaut maray? Kat saan mat nga agal-ala iti kwarta ni badong ko iti bulsak? Ay kat ada siguro nang isuro kan kwa na Na, asino iti panagkunam tinang isuro kin ni badong ka? No ibagakan ka, amang ano isuman ng ti pakakigtutam. Ay kat talaga mat nga men, asaan nga agal-ala iti kwarta ni badong kaw? Nang runa no imbulsak. Sinurwan ni Kapitan. Ha? Ay saus, makapakigtot mo't day nga imbagam marikwanang. Kuna kun kad. Ay, pakakigtutam la amin na. Naparte ka ni parintay. Sana na makatakdar. Anya sana makatakder? Korog. Abayang kay. Patakderan na kon. Unang kay. Aw, nakatakder ka ng kay. Nakunakan nga pare. Sana makatakdar. Una tanda ni Kwarog anang patakdar king ka pare. Nagawit na ng kay. Agong ungutin ni Antay. Patsam mo niyan time Kwarog. Aginuungot lang day siyay. Talaga nga agong ungot ni Antay. Yak to pa'y nabartad. Uray agtaray-tarayak. Kabaylakpay. Yawid na ko na, Kwarog. Unang kay. Nyawit kan. Kumpet ka kanya ka. Ay, agtal na ka man Kwarog. Ibatan man niyang kalmaw. Tadwa kamay nga ginaw. At dapat inuman nyo ay ha. Kata ka daw.
Napuno pa dito may sa botelya nga arak. Ay, wine. Ay, makiinumak man nga raw. Ang kasanungay ni Uncle Kao. Bata mo na. Tagtugaw ka. O di batan. Aray, apay nga ni Badan na kurog. Bayam ditan ni Uncle Mau. Maturog dita kadaratan. Agtugaw kan ko araw. Taginom ta. Sige, tataba daw. Kat no binilin ko ni Kwarog ang mapanayawid ni Uncle na, ang aging gaita alim na kanjay init, awan da pailaang. Ay namaray, naginumdamanun kini badungkaw. Ay, wan, isuti ko na ni Kwarog. Ket tidakas na, inala ni badungkaw jay 1,000 ijay bolsak. Anya, Wan, iso ti inggatang day ti arak. asino tinang ibaga iti dayta? Ni Mari Kwanang, ijay tirsina na tinaggatangan ni badungkaw. Ay, unay mo't daytan, maray. Ha? Iso asaan ngagpakpakita kanyak day jay abadong, tatalaga pang urang. Ay, kaasimot ano kasta, maray. Dulamain, adama pang urko alakay, maray. Nabarte ka, ang tataba daw. Apaisi ka? Saan ka ba yan nabartay? Siyempre at gaya magic ka. Ha? Dua kaming kini Uncle ko ang nabartay. Nagkapoy kayong to mga gulitag. Barte at talagan. Ay, waraw. Mingmingan nakman na nalaing. Apayaya. Mingmingan nak. Ay natin makitkitam. Guwapo ang lakay ti makikita, tataba daw. Saan nakarupro pati bakays? Agupro ba ka mo nga artista, tataba daw. Guwapong artista. Nukas na, talaga nabartagan, waraw. Agawid kami nga rodin kini Uncle Kao. Numayawid mo Agungat ni antik ngamin no, jak mayawid ni Uncle Kao. Siya, aginumakpay, tas anak pa yan nabartay. San pa'y? Tistingin taman nga rin, no saan ka nabartak. Ay, katestingan na ka. Anya, ti pa nagkitam kanyak. Guwapaw, weno nataraki abaraw. Ayun na yan. Nakangis-ngisig ka mga gayam. Awan pa'y kinagwapo, Mike. Nabartak kan tataba daw. Agawid ka matay. Ay, sa anak pa yan nabartay ko naktumay. Nabartak kan. Sa balin ti pa nagkitam kanyak. Iso nga agawid ka matay. Ay sos, ada na bartok alakay. Kamutin, Mare. Sa anak pa mo nabartay. Apay nga raw dakas tati panagnam. Lislis siya lang, dagiti nagdadakal bataw dito igit ti kalsada. Ay, agawid kan, taitay nakapay apadpadaanan ni Mari Tuyang. Ay, kat bayam nga agpadaan Inalam ka no di kwarta na bulsana. Ay, tilay papabasol na magkanyakat. Agawid ka kidain tamang riku pa taon. Taraben! Kuwan, nagsip nga tanaw. Ay, kunak man no parbangon pala Naa. Tuyang! Dakan! Nasaya at mo, tanagkawid ka. Kanya tararamidan. Agsalsala kan sabay. Apay ko mga agsalak ngay. Una ta naragsak ka. Nakaposisyon akong amang karatikan kasalbang ka. Ay, tumalaya ka! Saan ka makataray, badong? Dinak may tarayan, takamatin ka sa dinuman ti papanang! Ay, oray lang katiparte ko paray. Ay, apay. Laylayatan na mutin ni Tuyang ko iti karatay. Karate? Ay, delikado ka no kasta paray. Ay, kat ilimang na ko na paray. Ha? Oh, apay nga imat nga ilimang ka kuma. Iuna, tatsi ka tinang suro kanya kiti kalukwan. Oh, ay, kalukwan asasawam dita Isuman, imbaw na ka mapangkulaan di kwarta ni Tuyang ka. Apa insurok da ita? Ay, kat ilimang na ko na paray tanay. Umayon ni Tuyang ka. Ay, sige. Umay ka. Tada panghilam mga ka.
Maribanang, birbirokak ni badong. Amangan no amaw ti ayan na. Ay, wen, Maray. Amok no sa dino ti paglemlemengan na. Mabalin nga ibagam kanyak, Maray. Awen Maray. Dita dram. Dita dram ti ayan na. Dahito dakaladram. Wen, Maray. Inlemeng dita ni Inteng. Ay, agyamanak, Maray. Jesus, nakita naksamit tayo. Badang! Eh, Badang! Jesus. Amaw nga daka di taunag ti dakkel adram. Rumwar ka kadeng. Ha? Kasanom nga namuan nga dadi tayo. Rumwar kan. Dimon urayan asyak ti may mangunod kang kadita. Ha? Ay, umasidag ka nga raw, ta sumuka ka. Ay, Kasta! Di na kun parigatan namang birokon ka. di nakaratyan na. No di mo kaya't ngay pulong ka kini parinteng. Oray agi pulong ka tabasol mau. Ha? Apay nga gala ka iti kwarta iya bulsak ka. Agkop-kopit ka ba daw? Ay unay kamutan ba nang? Apay nga imbagam tinangilang mga kanipari ba daw? Nay. Apay ajak ibaga kat birbirukan nga rod ni Marituyang. Ay, kakaasya ka nang ilamlam mga kanipari ba daw? Ay, Inteng. Di mun ulitan tikas dyan nga naramid mo. Tadakas. Aha. Adya adakas mo't nga ibagbagam. Di mo sugsugan ni Pari Badong nga agaramid iti maday. Ay, imbes ko maanasaya ti surom ang kalukwan matan. Ay, saan anasaya at tikasta, Inteng? Kapitan ka pa'y mat nga road. Nakabulsa amin nandito'y bulsak dagiti kwarta. Marikwanan. Ay, saan mo nga ibat-bati di balayaw, no kasta pumanaw ka. Saanen Maray, narigatan. Sa bali ti mapanunot ni Badong ka. Takawin ng tumanan. Ay, tata Badong. Di mon taktakawin ti kwarta ni tuyang mo. Tapno na saya at lata, tilinangan niyo.